Sembut Menteri Rang Bak ke Jelau Bak Preston Tensong, uli tuak basan ke Sarkar Jela kan Seshemrai, na kebentar ban peniat iglenti jong surok folen ke belat terwa ban cina na do na umyam syedo syeselong. Uli tuak bagle tai sani bah halor kini kejintmu bat kumtau Chief Engineer ke National Highway Roads, un sesyong jengelang biang bat ki consultant jong ke NHIDCL. Ban rai kelenti ban peniat kini ke surok ke balong ke bakong san bah, bat ban penkreat no ike detail project report. Hakabedai bag surok seorang Shillong ubak Preston Tensong ulong bag sarkar keren kejing temu ban penkelai kenik surok cakap double lane. Nadu nom tengar sidok seorang ban pensuk ke kalik kawan jagi pat ba. Bat kenik kam la penrung ru aga project jang ke World Bank. Na saya kanika surok nang ban penkela fulin ya kanika umyam oktu Shillong ya kanika umyam tu Shillong ru ni la firai bangin le de fulin dia kan iru nak kalian ke NHCL kila thum yau konsultan aga ba mener ngi dali discuss hagini ke kindia ngin finalize ya ka alignment jong kani namar ka weru ngi kwa ban bypass no ya kani kadam namar ba kani kadam ko malong mata perkhat pi ka restriction ya kani ka we ka kata sibun ba wat kini ki night super kimla suban sangai ante po ISPT de mentangi dan ya finalize aga ba Muslim su in finalize kan alignment kanang ba konsultan mula ban penbit penbiang ni kapor ka biang namang ke comment of India ru kapdiang sekumai kan proposal jumi bat ki ong lu ba warna wood je kan proposal kanang bangin la ya ban ai sanction baka kam kan ya sakna telan ngila ban le sa kan iru kan lo ke jimen toy ke kraw ya ka Shillong jumi ban ya ke jelam ke la jumi barokoi